សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី11ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើ Populate ដដែលដែលតាក់ទងទៅនឹងកន្លែង path នេះម្ដងនេះខ្ញុំคลิกលើ path មួយអញ្ចឹងកន្លែង path ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាកន្លែង character ក៏ដូចជាវត្ថុ land កង់អីចឹងទៅក៏ដូចជាយើងអាចដាក់យន្តហោះចូលបានដូចគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងដំបូងគេគឺ character នេះ character ហ្នឹងខ្ញុំ click លើ character មកអត់មានចាប់មនុស្សដែរណា click លើកន្លែងហ្នឹងមួយវានឹងចេញកន្លែងប៊ិចនេះមួយអញ្ចឹងយើងបន្លែងមកខាងក្រៅមកយើងនឹងឃើញពងពណ៌ទឹកក្រូចនេះមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងចំណុចនេះមួយអូខេហើយខ្ញុំ click ដល់ចំណុចនេះមួយទៀតអូខេហើយខ្ញុំ escape ដើម្បីផ្ដាច់អញ្ចឹងមនុស្សនឹងដើរតាមផ្លូវនឹងអស់ឃើញអត់ហើយគឺបែបហ្នឹងហើយពេលយើងមកកលេចមកផ្ទាំងខាងស្ដាំដដែលមកដំបូងគេគឺ type ហ្នឹងគឺមានជាប្រភេទជនជាតិនៅទ្វីបណាអញ្ចឹងណាទី1គឺ African ទី2គឺ Asian ទី3គឺស្អីគេCaucasian ហ្នឹងហើយបែរជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូមកថាបើសិនជាអ្នកនេះចង់អត់ដាក់ African មួយដោះ tick វាមកអត់សូវឃើញទេបើសិនជាអ្នកនេះចង់ដាក់ African អត់ចង់ដាក់ Asian anti វាមកជាការស្រេចឬក៏ចង់ដាក់ទាំងអស់ tick លើនឹងមកជាការស្រេចដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង closing អ្នកនេះចង់ឲ្យមនុស្សដែលដើរហ្នឹងជាប្រភេទមនុស្សដើរធម្មតាមនុស្សជាអ្នកធ្វើការ office នេះ office អញ្ចឹងដើរអ្នកធ្វើការទី3គឺ travel អ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សសិតអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តមានវលីមានអីហីនេះសំមនុស្សតិចពេកនេះគឺជាមនុស្សដែល big នេះកន្លែងមនុស្សទៅឆ្នេរហ្នឹងហើយពេលមនុស្សទៅឆ្នេរគេដាក់ឲ្យដល់អីនេះកន្លែង traditional middle eastern ប្រភេទអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗអញ្ចឹងណានេះគេមានសាសនាអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពីច្រើនគឺយើងដាក់ street ហ្នឹងហើយព្រោះកន្លែងប្រភេទ office travel big traditional middle អីហ្នឹងអាចទៅតាមproject របស់អ្នកនរគ្នាដូចគ្នាដាក់ធ្វើម៉េចដែលសមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាអាចនឹងសមនៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងអូមិនថាអ្នកនេះគូ condo គូតែដាក់មនុស្សដើរជាប្រភេទ office អញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកនេះគូជាប្រភេទនៅឆ្នេរអាចដាក់មនុស្សbeach អីអញ្ចឹងទៅបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងបន្ទាប់ទៀតគឺ y កន្លែងពហិទំហំនៃកន្លែងដើរអ្នកនេះទាញទៅលើកាន់តែខ្ពស់កន្លែងហ្នឹងបរិយាកាន់តែធំហើយមនុស្សដើរក៏កាន់តែច្រើនដែរនេះគឺជា density គឺជាអ្នកនេះទាញកាន់តែច្រើនវានឹងមនុស្សកាន់តែច្រើនដូចគ្នា density គឺជាចំនួនរបស់មនុស្សអានេះគឺជាកន្លែង river អូមកថាអ្នកនេះចង់ឲ្យមនុស្សដើរទៅនោះវិញទៅក្រោយវិញចុច river មកដើរទៅក្រោយហើយបែបហ្នឹងចង់ឲ្យឈប់ដក walk ចេញមកឈប់ហើយបើចង់ឲ្យដើរបើក walk មកដើរហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចូលមកកាន់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំចុចលើ populate ដដែលហើយខ្ញុំចូលកន្លែង path ហើយនឹង bicycle ម្ដងអញ្ចឹង bicycle ក៏ដូចតែគ្នាទេអ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click លើចំណុចណាមួយហើយទីមកដល់កន្លែងនេះមកនេះមនុស្សសិតជីកង់ហើយ escape មកជីកង់មកអញ្ចឹងដំបូងគេគឺវាមាន2 lane ចង់ឲ្យមនុស្សជីកង់2 lane មានទៅមានមកអញ្ចឹងណា tick លើនឹងមកមានទៅមានមកហើយបើយើងចង់ឲ្យទៅទេអាន tick វាចោលមកដោះ tick វាចោលបានហើយបើចង់ឲ្យទៅមកបើក tick វាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងពង្រីកនៃផ្លូវជីកង់ lane offset អានេះគឺជា density ជាចំនួនអ្នកជីកង់មានច្រើនមានតិចជាងទៅទីកាន់តែទៅលើកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែច្រើនដូចគ្នាមនុស្សជីកង់កាន់តែច្រើនដូចគ្នានេះ speed គឺលបឿននៃអ្នកជីកង់អញ្ចឹងណាបើអ្នកនរនេះចង់ឲ្យមនុស្សជីកង់រៀងយឺតតម្លាក់វាមកនេះយឺតចង់ឲ្យមនុស្សជីកង់លឿនឈូគឺបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាកន្លែង river ចង់ឲ្យអាខាងនេះថយលបឿនវិញទៅលឿនវិញហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអាខាងនេះទៅវិញអាខាងទៅមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចុច river មកហើយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដោះ tick វាមកដក river វិញមកហើយអញ្ចឹង river ហ្នឹងគឺលក្ខណៈត្រឡប់ទៅវិញលក្ខណៈបើយើងចុច river វាមក
bây giờ máu như cho reverse bị tàu vậy được chẳng reverse nó cứ là tha là tôi mà quên nhận từ ok chắc là em cho một can trong đời của tôi đấy cứ popular ở đá nhưng cho path cứ vừa chỉ khó chẳng vừa chỉ khó có đôi từ kia thế nào nhé cứ cho lâu vừa chỉ khó cứ dịp hết lán nào thì trong ở đã lan mất click lên trong đời đi muối mà đó trong đời đi muối máu hay escape tới lan màu này hả chứ trong đời từ 4 cứ lan count cho một hết lan bên pi cần lộn upload upload những thông những môn min lan pi những á man cần lộn những từ nè chẳng bay cần lộn chẳng maximum biết cứ phèm cần lộn chẳng pin vào biết cứ phèm cần lộn chẳng nào thì trong ai upload chi lan min man cần lộn cứ là sai cho ta nào ní nào thì trong ai cho bạp traffic rule này trong ai left hand và can down can chui những từ niệm can chui nhưng niệm can down ok cứ bấm nè chẳng bờ nào thì trong ai bên tao bên máu cái đi lại đi máu này bên tao bên máu rồi tao bên máu pi cả lon rồi sang tại nào thì cầm lại nư lại nếp pi cả lon bởi vì nào thì trong ai bên tao bên máu mà cả lon đo mà cả lon máu bên tao bên máu bên tao mùi mà cả lon này flow min mà tao mà cả lon này ok chẳng ở lại một top nhất cứ để thí anh ấy chia chấm nôn lán tiền can đặt tấu cứ can để trán lan can để trán nhớ nên land offset cái lại brick ní ở thôn rồi là tham flow lán hình thôn từ ấy speed là bươn mây lán tiền can đặt tấu lan can là bằng lươn hiện từ anh ấy reverse đôi lại cái con mình chứ ta tớ ta cho reverse vì màu vậy là chẳng vì tôi vừa nhớ chẳng đôi lại cái con mình chứ ok chẳng như lúc cho ok chẳng như chụp popular là đá trong này to cứ custom chẳng custom ní cứ đôi khi này chẳng có thay dương trong hồi ở quấy miên tròn nè nhôm click lên custom hay click lên chừng rồi đi muối ok chẳng p này nào thì ok là nhung lục con đi cho sân hay chút delete nè nhung click lên custom mình nó nè custom trời chuyện nè custom nè custom nó mà tha viên trên con bọp này mồi bên nào thì click lên chụp muối cho chụp muối viên trên con bọp này mồi chẳng con bọp nó cứ chịu tia ho thì chẳng mà tha nào thì trong ai bị thơ ai bên trong nè mà thay trong nhân họ đưa gò mà tù đưa con nè vô con mà đạm bằng từ trên việc chó phải lấy đoạn này mất chấn bóp nó có chỉ con này cái con chỉ tại té nào thế thở hở lại nó ở xóm á đoạn này chấn ọt xóm rồi sao ta dẫn mình được chỉ còn chẳng vì mình tới được khoai lon như mà chấn nhôm nhôm trăng lốp vĩnh lúc lại nâng vĩnh nhâm thơm non tiết popular cho gọi là custom cho lớp bích hai cho chúng ta đi muối mo chúng ta đi mùi hãy escape đặt chắc nhung trong ban ở đôi chỉ dân ho vĩnh nhung ti dân ho mà đã pot ô dân họ thùng rồi nè ok lúc dân họ thùng với chứ nhung ai năng mua video khỏi tí tới ở trong ngay mà chắc nhưng một tí ho vĩnh nhưng thơm đón tiết hay nhưng cho nó chẳng ai bọn à tại dân họ đặt lại chẳng ai mình hay nhôm mà click lên lại năng muối hay nhôm tin năng lời của dân hot nó có bùi thầu nè nào nên click lên chấm đổi trong việc mò ta chấm đổi năng này sao nè sao mấy bữa sau này nó hết bạch trắng nào thì anh mà mưa lại laser nè nè click lên laser nó máu hồ hiu hồ đó nè bên nào nè cho nhung click lên laser đi máu này nhá hay nhung tin năng lên tí tới ok chẳng p là ban năng hái nào thì tin họ mà đạm mò là ngày trong mai cho họ như họ nè khi nào đấy khi họ có bông tờ họ ấy là hai nhung hiện đã ngay với
យល់ហោចឹងអាកន្លែង custom ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់អ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែlàថាដាក់អ្វីឲ្យសមញ៉ាត់ដូចមិញកង់អត់មានមនុស្សជិះយល់ហោឃើញអត់គឺបែបហ្នឹងយើងអាចស្រេយន្តហោះឲ្យហោះទៀតឃើញអត់លយថងហ្នឹងហ្មងអូខេចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺកន្លែង urban នេះចឹងកន្លែង urban នេះជាកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់ទីតាំងអូម៉ែថាខ្ញុំចង់រើបានដីនេះមួយចឹងណាហើយខ្ញុំចុច download place មកអូខេឃើញអត់វាមកហ្មងចឹងនៅក្នុង map ហ្នឹងគឺវាមានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរមានគ្រប់ផែនទីពិភពលោកហ្មងចឹងយើងអាចរកទីតាំងណាក៏បានដែរវានឹង load មកអូតូហ្មងអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើត model នៅក្នុង Twinmotion អូខេចឹងខ្ញុំ control សិនវិញមកចឹងកន្លែង populate កន្លែង urban ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចប់ដំណឹងហើយចឹងក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាទៅលើកន្លែងចាប់ scene ក៏ដូចជាកន្លែងការចាប់ animation ដូចគ្នាគឺកន្លែង media នេះឯងនេះអូខេខ្ញុំបិទ populate ចេញទៅហើយខ្ញុំ click លើកន្លែង object នេះហើយខ្ញុំលុបវាចោល all layer all group របស់វានេះហើយជួយ delete តែម្ដងអូខេជាការស្រេចអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាទៅប៉ុន្តែកន្លែង media កន្លែង render រូបភាពនេះហើយនឹង animation នេះរូបភាពនេះ animation ពួកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងធ្វើ passing animation ក៏ដូចជាអីផ្សេងៗចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេដោយសារតែខ្ញុំនៅរៀន master ចឹងហើយបើនិយាយទៅក៏រៀងខុសច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តយកកន្លែង rendering រូបភាពនិង rendering animation នេះឯងអូខេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើកន្លែងហ្នឹង